Radim na kruzeru, a danas sa mnom idete u šetnjicu Central Parkom. Ovo je 7 fun faktova o Central Parku i životu na brodu za koje niste imali pojma. Da, ovo su sve prave biljke i to više od 10.000 vrsta na 8. palubi Oasis Class brodova Royal Caribbean. Znači, doslovno imamo pravi botanički vrt usred oceana. Drugo, Central Park proteže se dužinom većom od nogometnog igrališta. Kad vam kažem, ogromno je. A s puteljcima i mirnim kutovima u kojima možete odmarat, totalno zaboravite da ste na brodu. Treće, Central Park nije samo zelenilo. Tu imamo i restorane, butike, čak vrlo često i nastupe uživo. Od solo gitarista i jazz benda svatko može naći nešto što želi poslušati u određeno doba dana na određeni dan kruza. Najdraže mi je sjesti u park kafe, popiti besplatnu kavicu i slušati genijalne umjetnike. Četvrto, ovi naši brodovi dizajnirani su sa naprednom tehnologijom za stabilnost, a Central Park je jedno od najstabilnijih mjesta u centru samog broda. Peto, ovo sam već spomenula u drugim videima, ali brod u isto vrijeme može imati više od 6.000 gostiju i 2.000 članova posade. To je naš pravi mali ploveći gradić. Šesto, kad radiš na brodu stvarno si stalno u international zajednici, jer članovi posade dolaze iz više od 70 različitih zemalja svijeta. Obožavam se družiti sa raznim ljudima i slušati njihova iskustva. I sedmo, postoje puno crew areas koje nisam još uvijek snimala na videima, ali baš bi mogla. Što sljedeće želite vidjeti?